Bismillahir Rahmanir Rahim. Harayi siɓɓe julɓe, assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Deftere Cheikh Abdourahmane Al Akhdari ko adi kon anden taw kanko ko ñawata kon ka nder l'islamu ko e laawol Imamu Malik. Kala ko nanɗen hen anden ko e laawol Imam Malik. Ko addisimi no miɗo wowlira ɗum ni ko ɓayri mazhabuji ɗin ko ɗi nayi. Kanko Imam Malik himo ton, Imam Shafi'i no jogi mazhabu mum, Imamu Abu Hanifa ino jogi mazhabu mum, Imamu Ahmadu bun Hanbal ino jogi mazhabu mum. Si tawi en laɓɓinali heɗotoɗo no wawi ronkude heɓude ko laaɓi e mum, masalan si tawi oɗo woni ko mazhabu Imam Shafi'i o woni, o heɗike darsu wonɗo e mazhabu Imamu Malik, si tawi ɓe lutodiri kanko wonɗo e mazhabu Imam Shafi'i on, no wawi nde wonde o miijo ko honno ɗum wonirta. Sabuna haray Imam Shafi'i oɗo mas'ala o ñawiramo oɗo none, Imam Malik ñawiramo oɗo none, taw kanko ko none mo Imam Shafi'i an jangini on o jangi, o jangali none mo Imam Malik jangini on, kono o heɓay muskila. Ko ɗum waɗi siɗen laɓɓinde wiɗen ko wonɗen e jangude ka deftere a Cheikh Abdourahmane Al Akhdari ko e laawol Imamu Malik bun Anas wonɗen e yewtude. En torike mo kanko Allah tawfiq. Deftere nden ko udditiri nde o wi bismillahir rahmanir rahim. Bismillahir rahmanir rahim ko addani mo fuɗɗorade ɗum ko ɓayri kala ko moƴƴata, kala ko woni e diina, siko ko gollete, siko ko wowlete, ko ɗum fuɗɗorte. Nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam ɓe maaki kullu amrin zibalin la yubda'u bi bismillah fa huwa aqta. ɓe wi kala hunde golletende ka diina tawi nde fuɗɗoraka inde Allah haray koko taƴi, yani koko dangiɗi, yani no waywa neɗɗo mo kolli mum taƴi haray timmali. ko ɗum si o fuɗɗori deftere nden bismillahir rahmanir rahim. Bismillahi on wona Allahi wiyete. Si tawi oni Allahi ko ba arɗo ka bismillahi on, ko ɗum waɗi si wiya bismi Allahi, sina ɗum Allahu ko tural watte, Allahu ko tural, Arrahman ko tural, Arrahim ko tural foti wadde. Ko nahwiyankoɓe ɓen ɓe wi ba si adike e nder kalima ko sakkitorta ko poccal ley, ko ɗum ɓeynata alba'u harfun min hurufil jarri, yani baasi adike kalima ko poccal ley o gasitorta. ko ɗum waɗi si yiɗen o wi bismillahi, o wir arrahmani, o wi arrahimi. Assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillahi rrahmani rrahim, alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahi rrahmani rrahim. Bismillahi on woni en fuɗɗori jangugol indere deftere nden inde Allah. Arrahman woni ko joyi yurmede aduna. Ko honɗum woni yurmede makko aduna? Aduna ɗo kala ko o waɗani julɗo on himo waɗana ɗum kefere on. O okkora julɗo cellal, o okkora kefero cellal, o okkora julɗo jawdi, o okkora kefero jawdi, o okkora julɗo ɓiɓɓe, o okkora kefero julɓe. Kala ko o waɗani julɗo on ka aduna ɗo o waɗanayi ɗum kefe, imo wawi waɗande ɗum kefere on. ko ɗum waɗi arrahman ko fof hawti ɗum ka aduna ɗo. ko ɗum so wi
arrahmani. Arrahimi on ko firtata ko o joyi yurmede heerinde, yani jurmede nde andanɗa hoore ma ko nde personnel fii gomɗinɓe mo rewi mo ɓen ka hoore kawnuɗo si yahama lahara ton ko kamɓe tun heɓata yurmede makko nden. O wi wa kana bil mu'minina rahiman. Wa kana bil mu'minina, o laatike kanko Allah e gomɗinɓe mo ɓen rahiman ko o yurmeteɗo. ɗum ɗon ko si daragal darike. haray hiɗen naatude e tem on ɓaawo en wi bismillahi rrahmani rrahim. cheikh abdourahmane o fuɗɗori salatu ala nabi o wi wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallama. o kalima wiyeteɗo wa salla si o ndarama ko fanda ko du'a. wa sallallahu ko du'a fanda. kono noon kalima on no o waalori noon ko o fi'lu maadi, yani woni Allah juuli. ko noni sa yi neɗɗo siɗa yiɗi wiɗe neɗɗo a juuli wiyatamo hal sallayta, hal sallayta, est ce que a juuli. donc salatu ala nabiyi ko farilla kadi e hoore kala julɗo. allahu tabaraka wa ta'ala o wi inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. o wi ya ayyuha alladina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. e jaka si en daari dande nden mi wi'i en ko nde dande du'a fanda, ko ɗum fanda wa sallallahu yo allahu juulu. kono noon texte mayre on ka ɗengal arabu ko fi'lu maadi. si en daari kalima mo jannguɗen joni on e yi'ayi aya on no waɗi fi'lu mudare emo waɗi fi'lu maadi. si tawi ko ara noon inna allaha wa malaikatahu o wi yusalluna, yusalluna ko fi'lu mudare. o wi ala nabi o wi ya ayyuha alladina amanu sallu, sallu ko fi'lu amru. ɗum arano on ko Allah no e nder golle ɗen. Allah wi inna allaha kanko allahu wa malaikatahu e malaikaji makko ɗi yusalluna hiɓe juulude, hiɓe ka nder julde ɓe accali taw ala nabiyi e dow annabijo. o wi ya ayyuha alladina amanu e hey moɗon gomɗinɓe Allah sallu alayhi, juule e makko. andi ɗo o yamir, o wi sallu alayhi, juule e makko. idan dande nden ko nde ari ko dande du'a wa sallallahu yo allahu juulu. kono noon texte mayre on siko no arabu wowlirta noon ko nde fi'il maadi. noon anden Allah o fanɗo wa sallallahu yo allahu juulu ala sayyidina e dow kohome en. koho ko ɗengal pular, ko ɓuri ɓurata famude sayyid e dande français woni patron, woni patron. si a yiɗi wiide oɗo ko patron an e arab wiyata haha sayyidi. siko debbo wiya ko sayyidati. donc wa sallallahu yo allahu juulu, yo allahu ɓeydu teddungal e yurmede ala sayyidina e dow kohome en muhammadin, kañum ko muhammad. julde Allah wona Allah piyeytinde e leydi ka nelaɗo ko ɓeydangol mo teddungal, ɓeydanamo mangu, waɗamo jaɓanaɗo kala ko o golli. wa alihi e ɓeygure makko nden. ɓeygure makko nden ko fanda ko rewɓe makko e ɓiɓɓe makko e siɓɓe makko hiɓɓiɓe mo jaɓi dina l'islam. wa sahbihi e wondiɓe makko. ko wiyete sahaba ko wondiɓe nelaɗo ɓe wuuridi ɓe jaɓi l'islamu, ɓe jokki nelaɗo ha goɗɗo e maɓɓe maayi. si o adike nelaɗo mayde ko o sahaba, si o wuuridi e nelaɗo adike mo mayde ko o sahaba. wa sallama o hisnaɓe ɓe fof maɓɓe enen yo Allah hisingen en fof men. wassalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh. bismillahi rrahmani rrahim. alhamdulillahi rabbil alamin. e nde dande ɗo fulɓe Fuuta ɓen ko firata nde alhamdu ko yettore.
kono noon ka ɗengal arabu laaɓungal alhamdu ko dendangal yettoje ɗen no waɗi alif e lam alhamdu dendangal yettoje ɗen yettoje ko jelu yettoje ko nayi yettoje ɗen koɗe nayi Allah wiɗe fof noon ko kanko jeyɗe alhamdulillahi yettoje ɗen fof wodani Allah ko fi honɗum yettoje ɗen koɗe nayi ko go'o Allahu tabaraka wa ta'ala no wiri alhamdulillahi rabbil alamina ɗo ko kanko yetti hoore makko ɗum woni go'o ɗimmun ɗum ko tagaɗo mo o tagi yettamo wi'a alhamdulillahi rabbil alamin neɗɗo yettimo woni ɗiɗi tataɓum ɗum ko Allah yetta neɗɗo Allah yamire ya waɗu waɗa o weltanoma kanko Allah o yettuma woni tati nayaɓum ɗum ko tagaɗo yamira tagaɗo waɗanan hunde kaari walla waɗan goɗɗo hunde kaari walla waɗan hoorema hunde kaari o waɗirano o yamirɗo o welira noon on tigi inna moodi a jarama ɗum ko yettore woni neɗɗo yetti neɗɗo walla wi en tagaɗo yetti tagaɗo en andi ko ɗi nayi si en daari noon ɗiɗo nayi fof taway ko Allah hoddiri ɗi ko ɗum waɗi si wi'a yettoje ɗen fof wodani Allah si Allah yetti hoore mum ko kanko yetti si Allah yetti goɗɗo ko kanko wela yetti e jaka ko kanko jeyi si neɗɗo yetti Allah ko moƴƴere nde Allah waɗani neɗɗo on ha o wawi mo yettude si o yettimo donc nde yettore ko Allah jeyi si neɗɗo nuli neɗɗo waɗu hunde kaari o waɗi ko Allah newnani yamiraɗo yo waɗu o waɗi ha nelɗo o yetti jaga nden ɗon kadi ko Allah jeyi ko ɗum waɗi si wi'a alhamdulillahi dendagal yettoje ɗen ɗe nayi noon lillahi ko Allahu tabaraka wa ta'ala jeyi rabbil alamina kamen enen fulɓe Fuuta ɓen ko wi'eten ko jeyɗo windere nden kono noon ka ɗengal arab alamina ko jam'u mana ko pluriel al alamina ko binde ɗen sa yiɗi wiide Sénégal ɗo ko wiyata ko alamu Sénégal walla alamu Guinea walla alamu Mauritania si a rendiniɗe ɗe fof wiya al alamina binde ɗen fof walla woɓɓe wi ko alamul malaikati e alamul jinni e alamul insan e alamul nabat e alamul jamat yaani yimɓe ɓen ko ɓe windere jinnaji ɗin ko ɗi windere e kulle ɗen ko ɗe windere leɗɗe ha ko e kaaƴe ko windere si fof renditi ɗum kadi iɗen andi rabbil alamina ko Allahu jeyi ɗum waɗi si ɓe wi alhamdu dendagal yettoje ɗen lillahi ko Allahu jeyi ɗum rabbil alamina jeyɗo binde ɗen jeyɗo ko woni ɗo kon fof si tawi yettore ko wotere fanda ko hamdan wiyete hamdan si wi tun alhamdu ko dendagal yettoje ɗen lillahi wodani Allah rabbil alamina jeyɗo binde ɗen wiyen wassalatu julde wassalamu e kisal ala sayyidina yo won e dow kohome en khatimi timmode annabiyina annabaɓe ɓen wa imami yeesojo se wi imami e wi almami en itti arab e watti arab laaɓuɗo pos almami ko dande arab imam ko dande arab donc anden imam ka ɗengal pular ko yeesojo almursalina nelaɓe ɓen e ɗo assalatu julde nden wassalamu e kisal Allah ngal ala sayyidina yo won e dow kohome en muhammadin sayyidina muhammad khatimin nabiyina timmode annabaɓe ɓen gila Allah nelimo ha dargal daro goɗɗo go o nelatake ko ɗum si o wiya khatimin nabiyina timmode annabaɓe wa imamil mursalina ko almami nelaɓe e noneji buy mi yaltina ɗiɗi yeesojo ɓe yeesojo o wiyete imam ɗum woni annabaɓe ɓen fof kanko ɓuuri ɓe ka Allah o wiya imam
ñande subhanalladhi asra bi abdihi laylan min almasjidi alharami ila almasjidi alaqsa alladhi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwa as-sami'u al-basir. ñande voyage nocturne ñande kanko nelaɗo Allah tabaraka wa ta'ala Allah immini Jibril ariteɓe ka suudu maɓɓe o ƴettiɓe ɗon o naɓiɓe ha kamɓe Allah ɓe jooɗodi e nokku gooto. ko Jibril ƴettiɓe o rewno ka juulirde wonde Israil yani Baytul Maqdis. tawi Allah immintini kala nelaɗo mo o meeɗuno nelde gila Adama ha Isa hiɓe habbimo ka Baytul Maqdis. ɓa Jibril naatidi e maɓɓe ka nder juulirde o inni nelaɗo feƴƴi yeeso nelaɓe wonnoɓe ɓaawo ɓen fof immi dari ɓaawo nelaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallama. nelaɗo julniɓe ɗon darɗe ɗiɗi o inna imamul mursalina yeesojo nelaɓe ɓen ko ɗum si waɗi ɓe inna ko ɓe yeesojo nelaɓe ɓen. kala mo Allah nelno ɗo ko kamɓe ɓuranimo kanko Allah, kamɓe nelaɗo Allah ɓuranimo kanko Allah, ko kamɓe waɗa yeeso kala nelaɗo Allah. si dargal darike kadi yimɓe ɓen fof wantira e ɓaawo nelaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallama. wassalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh. alhamdulillahi rabbil alamin, assalatu wassalamu ala ashrafil mursalin sayyidina muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. Cheikh Abdourahmane al Akhdari nde o gayni oɗo taqaddumu makko o wi awwalu ma yajibu alal mukallafi tashihu imanihi. kanko Cheikh Abdourahmane o wi awwalu ko adi kon tawo ko adoto wolude ka nder deftere makko al Akhdari ma koko andanɗa hoore ma yajibu hino waɗɗi alal mukallafi emo Allah fawi sari'aji mum. enen kamen ko fireten oɗo alal mukallafi e dow hellifaɗo. kono si wi mukallaf e wi hellifaɗo ko dande arabu sellude itta wanta dande arabu ñawde kono an arayi pular arali. ko wiyete mukallaf e pular komo Allah fawi sari'aji mum ɗin woni homboni hiɗen andi bobo jibintake tun Allah inna mi farli ema julde, mi farli ema korka, mi farli ema azakal, mi farli ema hajju. ala o accay ha sendindira ñamaku e sukkar andita njuuri e jakatu. on tuma noon o wiima o fawima gollugol ko moƴƴi, o fawima accugol ko boni. ko honde tuma ɗum tawata suka gorko, ko honde tuma ɗum tawata debbo. si tawi ko gorko on no jogi maaleji tati, so yi gotel e majji yo andu Allah farlimo kala ko farluno e ben makko kon. woni honɗum go'o on si leeɓi leynolki makko ɗin ɓawli, min naali siɗi fuɗiide neɗɗo jibinte no wondi e leeɓi. si leeɓi leynolki makko ɗin ɓawli yo andu ko Allah farluno ben makko kon foppo farli e makko. walla accanon mi hakke ley wuddu makko ndun leeɓi fuɗayɗi dontin kadi siɗi ɓawli, si o hoyɗitike yani o waalo o hoyɗa himo rendi e ɓeygu makko, ko wiyete maniyu kon yalta e makko. ko wiyete maniyu kon wona masiyu, wona wadiyu, wona taare. koko wiyete maniyu kon si yalti e makko haray yo andu kala ko Allah farluno ben makko kon farli e makko. woni ɗiɗi. tataɓum ɗum si leeɓi leynolki ɗin ɓawlali o hoyɗitaki, woni o hoyɗali himo rendi e debbo konko wiɗen maniyuɗo yalti e makko. so heɓi duuɓi 18 kanko gorko on yo andu kala ko Allah farluno e ben makko kon farli e makko hande. ɗiɗo woni alamaji wonde mo Allah fawi sari'aji muɗum e bange worɓe ɓen. siko
si tawi ko yaltata e debbo lewru be lewru konko wiyete fiilayru, tubakoɓe inna ɗum règle. si ɗum yalti e makko à l'âge de 10 ans 11 ans 12 ans 13 ans, à partir de 11 ans haray yo andu ko Allah farli e nene makko kon fop Allah farli ɗum e makko. si tawi o yiyali farilla yani règle, so heɓi duuɓi 15, gorko on ko 18 winomi, sen debbo on adoto debbo on ko duuɓi 15, hayso o yiyali fiilayru yani règle, so heɓi duuɓi 15 yo andu ko Allah farluno e nene makko kon fof farli e makko. ko ɗiɗo woni alamaji wonde neɗɗo on Allah fawimo sari'aji muɗum, o woni mukallaf ko dande arab woni fawaɗo. si tawi joni goɗɗo e men enen heeɗiɓe ɓen hiɗa joɗodi e goɗɗo, a wimo yahi ɗaɓɓanoyami ɗo kilo sukkar, si ka dande arab si goɗɗo landike makko honto wiɗa enne kallaftu an yatluba li kilo sukkar, kallaftu woni mi fawimo yo yaw ɗaɓɓanoyammi kilo sukkar. no mo kallaf e dande pular nden tigi woni fawaɗo, yani mo Allah fawi sari'aji muɗum ɗin, ko ɗum woni ko wiyete mo kallaf. kon ɗum noon o aɗato sellinde taw ɓay ko wi ko awwalu ko adi ko aɗato haalde ka nder deftere kon ma ko hunde nde annduɗa yajibu hino waɗɗi alal mukallafi on e dow mo Allah fawi sari'aji muɗum on. tashihu ko sellingol imanihi gomɗingol makko Allah ngol, ko yo on tigi eto ha anda gomɗingol makko Allah ngol ngol selli ken ala ko manki, ngol selli ken ala ko manki. fannin hino manki yo andu o fokkitali taw. iman ko pecce hiɗe wawi wonde jeego. al imanu billahi woni goo, wal imanu bi malaikatillahi woni ɗiɗi, wal imanu bi kutubillahi woni tati, wal imanu bil yawmil akhir woni nayi, wal imanu bil qadari khayrihi wa sharrihi woni nayi e jowi. ɗiɗo hay gotel mankata. al imanu billahi woni goo, al imanu bil malaikati woni ɗiɗi, al imanu bi kutubihi woni tati, al imanu bi rusulihi woni nayi, al imanu bil qadari woni joyi, khayrihi wa sharrihi ko weli hen e ko metti. yani neɗɗo on o gomɗinayi wondema Allah ko kanko tun woni Allah, kala ko wona Allah si yiɗi wonde Allah waɗay ella te wonata Allah. ɗum woni go'o. gomɗina ko wihimo malaikaji kon no woodi, a gomɗinayi ɗum woni ɗiɗi. gomɗina defte ɗe o jippini o jonni nelaɓe adinoɓe nelaɗo men e deftere alqur'ana nde woni tati. gomɗina nelaɓe ɓe Allah meedi nelde ɓen fof ko Allah neli ɓe, hay goto a yeddata woni nayi. gomɗina dargal a hewtali ɗum kono koko arata pellet koko woodi woni jowi. gomɗina ko Allah hoddiri wo ko kanko hoddiri, goɗɗo wawa sakkade ɗum, wawa dogude ɗum. woni noon ko weli hen woni ko metti hen. gomɗina ɗum ɗo itiqadan jaziman, ho fiɓugol fellitugol. assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh. alhamdulillahi rabbil alamin, assalatu wassalamu ala ashrafil mursalin sayyidina wa nabiyina wa habibina muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. Allah no seedo ɗeɗo sinami fayu ka nder alqur'an o wi laysa al birra an tuwallu wujuhakum qibala al mashriqi wal maghribi walakinna al birra man amana billahi wal yawmil akhiri wal malaikati wal kitabi wan nabiyina. si tawi ko hoddi wowlugol ka Allah wi wondema yen gomɗin hodduri e makko, o wi inna kulla shay'in khalaqnahu bi qadar. inna kulla shay'in khalaqnahu bi qadar. Allah wi ko wona
wiide tun komi julɗo woni wonde julɗo ko ma waɗa appliqué wondema Allah ko kanko tagi tagore nden kanko wodini ko wodi kon himo tagi malaika himo jippini defte himo neli nelaɓe himo fodi dargal arayi ko welawo wonay e hoore oɗo kawnu kono o wi laysal birra an tuwallu wujuhakum qibala al mashriqi wal maghrib wona fewtugol funnange walla hirnange woni ko Allah faandi e neɗɗo on kon tun o wi walakinnal birra ko woni ɗiggere nanangol Allah jaɓanamo man amana billahi ko on gomɗinɗo Allah wal yawmil akhiri o gomɗini ñande dargal wal malaikati o gomɗini malaikaji ɗin wal kitabi o gomɗini deftere nde yani al kutub par ce que si a gomɗini wotere a gomɗina e ɗeya fuu wan nabiyina o gomɗini annabaɓe ɓen ko ɗum ɗo woni iman si tawi koko wiɗen hoddiro ko kanko jogi kon o wi inna kulla shay'in khalaqnahu bi qadar kala hunde menen Allah men tagi ɗum e hoddiro nelaɗo landano ko honɗum woni iman ɓenni an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhiri wa bil qadari khayrihi wa sharrihi idan imanu sellingol ɗum ko ɗum woni ko adi waɗɗade neɗɗo on gomɗina Allah no woodi ko woodi ɗo wo ko kanko woodini ɗum ko ɗum ɗon o wi awwalu ko adi ma yajibu ko waɗɗi alal mukallafi e dow mo Allah fawi shari'aji muɗum ɗin tashihu ko sellingol imanihi gomɗingol makko ngol wassalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh alhamdulillahi rabbil alamin assalatu wassalamu ala ashrafil mursalin sayyidina muhammadin sallallahu alayhi wa sallam summa cheikh abdourahman al akhdari no haala o wi summa ma'rifatu ma yuslihu bihi farda aynihi o wi ko hikkiti e hoore mukallaf on mo Allah fawi sari'aji muɗum ɗin on si tawi hawriti imanu makko on o tawi ɓendi mor o wi summa ko hikkiti ɗon ma'rifatu ko andugol ma dendangal yuslihu ko moƴƴinta bihi e makko kanko mo Allah fawi sari'aji muɗum ɗin on farda aynihi farillaji ɗi Allah farli e makko farillaji waɗɗiɗi ɗin ko on ɗum waɗi so wi farda aynihi farilla ko façon ɗiɗi no woodi fardu kifaya no woodi fardu ayn yo taw noon si on tigi hoolike imanu mo gomɗingol makko Allah ngol ɓendi mor ko hikkitiɗon kadi ko yo o andu gandal timmugal ko honɗum moƴƴinantamo hakkude makko e tagoɗo makko on e farillaji ɗin ko ɗum o wi summa hikkiti siko samma ko ton wonata kono ɓa ko tural summa woni hikkiti ma'rifatu andugol ma dendangal ko anduɗa yuslihu hino moƴƴina bihi e makko kanko neɗɗo mo Allah fawi sari'aji muɗum on farda aynihi farillaji waɗɗiɗimo ɗin kala ko moƴƴinantamo farillaji makko waɗɗiɗimo ɗin o anda ɗum tamaman ha timma ka ahkami salati ko wayi wa ñawoje julde nden ɗo kamen ko ɓe firata ɗum ka ahkami salati ko wayi wa ñawore julde kono sendidiren hukumu e ahkam so wi hukumu woni ñawore wotere so wi ahkamu woni ñawoje ɗo noon o wi ka ko wayi wano ahkami ñawoje as-salati julde nden on tigi anda julde nden o anda farilla julde o anda sunna julde o anda mandubu julde o anda makruhu julde o anda mahrumu julde o anda mufsid julde fowno ton en aroya e muɗum inchallahu tabaraka wa ta'ala o anda farillaji julde ɗin o anda sunnaji julde ɗin o anda ko yiɗa e julde kon o anda ko aña e julde kon o anda ko harmi e julde kon o anda ko dagi ko bonnata julde kon o anda ko bonnata julde kon watta harati e laaɓal ngal o anda kadi ñawoje laaɓal ngal ko honno laaɓirte si neɗɗo acciti hendu
walla si o taaroyike walla si o wondi e ɓeygu makko walla si tawi o ɗanike o hoyɗi ko honɗum o foti wadde wasiyami o anda ñawoje korka ɗen kadi korka suumaye ko honno korka ka neɗɗo waɗi nasru woni neɗɗo o yi'a ko faala walla o yi'a ko huli si tawi koko huli kongo sikka memaymo walla siko ko faala kongo sikka o heɓata o ana o jiɓo o faale siko ko faala o faale ha o ɗesa feetude walla siko ko huli o hula ha o ɗesa feetude ha o miijo Allah si tawi koko ko faala o inna Allah si a okkori landeɗo hunde mi hoora e balɗe hunde kaari walla si a dandi landeɗo hunde mi hoora e balɗe hunde kaari si Allah dandima konko hulɗa walla okkorima konko faalaɗa anda kan korka ɗon ko ka korka farilla. Assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kala ko hawriti en ko Allahu tabaraka wa ta'ala ko boni hewwo walla ɓay ko jomiraɓe gandal tun heeɗi haray miɗo yaafino miɗo toroɓe kadi yoɓe artiranan ellaji an ɗin min e heɗitiɓe fotayɓe no fotaymi noon mi wallidira min anda ɗum. Wassalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin assalatu wassalamu ala ashrafil mursalin sayyidina muhammadin bin abdillahi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama. Cheikh Abdourahmane al Akhdari hino feññinana en ɗo wajibu ɗimmo on andi o wino wa yajibu alayhi awalu ma yajibu alayhi alal mukallafi yani tasihu imanihi summa ma'rifatu ma yuslihu bihi farda aynihi. Joni o wi wa yajibu alayhi an yuhafiza ala hududillahi wa yaqifa inda amrihi wa nahyihi. O wi wa yajibu hino waɗɗi e dow mo Allah fawi sariyaji muɗum on ko wiyeten enen hellifaɗo on kon. O wi wa yajibu hino waɗɗi alayhi e makko kanko hellifaɗo yani mo Allah fawi sariyaji muɗum maserjo on an yuhafiza nde o renoto ala hududillahi e frontiére ji Allah ɗi. Siɓɓe julɓe ko honɗum woni frontiére ji Allah ɗi. Neɗɗo soppuro a remuɗa wo si tawi kaka dammi woni a waɗay ngesa a waɗay hoggo ko hoggo ngon woni frontiére ji Allah ɗin. O wi ɓawo hoggo ngon fop ñaamu nagge ngen si nge hawri e pukki nge ñaamay no daganiinge siko purel nge ñaamay siko haako nge ñaamay siko baape nge ñaamay kala ko nge ñaami ka ɓaawo hoggo nge ala ella hay fus kono si nge munci hoggo ngo nge naati ka nder ngesa siko maaro kon nge ñaami ko ella siko mbaheeri ndi nge ñaami ko ella siko foññe kon nge ñaami ko ella siko kaaba nge ñaami nder ton ko ella. Donc ko wiyete frontiére ji Allah ɗin ko kala ko Allah harmini wiwata neɗɗo ɓado o wi yo on tiggi reeno e muɗum. O wi wa yaqifa o daro inda amrihi o haaɗo o jomiraɓe gandal ɓen no nattirimo cenɗe ɗiɗi ha o woɓɓe ɓen ɓe wi'i ko Allahu yaani inda amrihi ka yamirore Allah ka Allah yamirimo ɗon o daro ɗon. Woɓɓe wi ala ha on ko mukallafo on e hoore mum yaani komo Allah fawi sariyaji muɗum on woni inda amrihi ka o yamira ɗon yo haɗu ɗon ɗiɗiɗi fof hiɗi sella yo daro ka Allah hannimo ɗon yo daro ka o haɗina ɗon wa nahayihi e harre makko yo haɗu ka Allah hannimo ɗon waya tuuba o yiltito enen kamen waya tuuba wen o tuuba kono en itti arab e watti arab yani mi jonnay misal pour ɓay ko Dakar ɗo wommi si Allah o woni pompier Allah no misal si o jooɗi ke pompier o inna Dakar fop yo artawa mo pompier fop fokkita argol pompier woɓɓe noon yalta inna no yarde Jamñaajo woɓɓe yalta fokkitira Thiès ɓe yara Mbour ɓe ƴetta bateau wiyano yaltude ɓe ƴetta avion wiyano yaltude ɓe ƴetta
oto yano yalde o inna yiltite aron tawon mi pompier ko ɗum wiyete tawba ko yiyoɓe yiltito ka ɓe accimo ton ɓe arta e makko. Neɗɗo si tawi Allah ko taguma tun o inni arga artawami ɗo mi male mi okkore aljanna, siɗa wadde ko boni noon hiɗa woɗɗitade Allah, siɗa wadde ko boni kon andu hiɗa woɗɗitade Allah. Joni noon Allah wiya accu konko boni arta e an ga mi male mi okkore aljanna, ko ɗum wiyete tawba. Kono kamen ɓe woɓɓe men firayim ɓe inna waya tuuba ilallahi o tuuba e Allah, kono ko yo yiltito o arta ka Allah ɗaɓɓitatamo ɗon ka Allah woni ɗon, ko ɗon aljanna woni, ko ɗon moƴƴereji ɗi Allah taganimo ɗi woni. Yo tawa yaaru jamñaajo, wo tawa yaaru mbuuru, wo tawa ƴettu bato yarno, yo ar o tawa Allah pompier, ko ɗum yo yiltito o ara o tawa Allah pompier. Ko ɗum o wi waya tuuba o yiltito ilallahi o arta e Allah subhanahu, ñiiɓi senade makko kanko Allah. Allah laaɓi taw laaɓal ngal wonangal ndiyan e sabunde. Kala ko uytata Allah no woɗɗi ɗum. O wi lam yalid wa lam yulad, o jibinali o jibinaka, o ala ɓeygu o ala ɓiɗɗo. Si tawino ko o jibinaɗo haray o timma, par ce que koye goɗɗum o yi, so o jibinanoka o jibini harayno kadi o timma, par ce que woodi ko wiwe makko. Ko ɗum so wi subhanahu, ñiiɓi senade makko, o laaɓi laaɓal ngal andanɗa hoorema ala ko tuninta ngal. Honde tuma neɗɗo mo Allah fawi o sariya mum o watta ɗum qabla an yaskhata alayhi, ɗo yo Allah tikkanmo. Neɗɗo on si tawi o fokkiti dogugol Allah, o kontini tun, o yahi tun, o yahi tun, o yahi tun, o yiltaki, no wawi Allah seytinanamo ha yo Allah dando en tawa hay o tuubi ko kar han o jaɓirante. On andi nelaɗo no maaki alaykum bisidq fa inna sidqa yahdi ila albir wa inna albirra yahdi ila aljanna wa inna arrajula la yasduqu hatta yuktaba inda Allahi siddiqan. wi mi yamiri on wowlugol goonga. Goonga waɗay neɗɗo moƴƴo. Si neɗɗo moƴƴi ha no wawi o wowla goonga ha Allah wi'a oɗo dey ko neɗɗo wowlowo goonga, mi malima, on ɗon malama. ɓe wi kadi wa iyyakum wal kadhibi fa innal kadhiba yahdi ila al fujuri wa innal fujura la yahdi ila al nar wa inna ar-rajula la yakdhubu hatta yuktaba inda Allahi kadhaban. wi mi haɗi on fenade, sabuna fenade watta e neɗɗo bandi. Neɗɗo no jog fenade noon naɓay neɗɗo, bandiyagal naɓay neɗɗo yiite. Neɗɗo no fena ha o wi Allah winda oɗo ko fenowo 100%, ɓawo ɗum sina Allah faabi, so tuubi Allah jaɓata. Ko ɗum sinon o wi yo neɗɗo yaawu yiltitade arta e Allah, ko jokkuno ko boni kon o terto ɗum ɗo e kanko e Allah ɓe hewtidoɗe ɗum, o Allah tikkandemo tawa o jaɓitantamo tuububuye. ko ɗum o wi'i, o wi ɗum ko watta ɗum ko qabla an yaskhata alayhi, ko adinde Allah tikkantamo. Toriki Allah yo Allah hawrintin en, si tawi feewi ko Allahu tabaraka wa taala e nelaɗo mum. Juumereji e faljereji ko nen kon ko min an wonɗo e yewtude on, haray miɗo yaafino, miɗo tori jomiraɓe gandal ɓe yoɓe altiranam faljere anden, mi feññinana nde heddiɓɓen pour hay goto wonata e majjere, wonata e fayere. Wassalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillahi rrahmani rrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil mursalin sayyidina Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. Cheikh Abdourahmane al Akhdari nde o haali ko honɗum waɗɗi e nder mo Allah fawi sariyaji muɗum ɗin on, o wi ko adi konko yo andu ko moƴƴinan, ko yo andu gumugol makko Allah ngol timmi, o anda ko honɗum moƴƴinantamo farillaji ɗi Allah farlimo ɗin. O woɗɗito kala ko Allah haɗi, o yiltito, o arta e Allah ko adi Allah seytinandemo. O wi yo yeeto en noon joni ko honɗum woni condition ji yiltitagol e Allah. ko ɗum o wi wa shurutu tawbati. Shurut e dande arab no waywa ko innete condition. Yani si tawi Ismailu Dandun no jogii otowal, Mukhtar Lebekeren no jogii terrain, hawri Ismailu Dandun
wi'i no faala tereng muhtaru lebe kereng on. Muhtaru wi'a si tawi mi jonnete tereng an on a adday otowal mangal, haray ko otowal ngal woni condition tereng on. So itti tun otowal ngal o heɓay tereng on, ko ɗum woni oto o woni charte heɓugol tereng on, ko ɗum woni charte ko condition. mi anda si haala kan laaɓi ko woni charte e ɗemgal arab woni condition woni Ismailu Dandu no jogii otowal, Muhtar Lebekeren no jogii terrain. Hawri Ismailu no faala terrain Muhtar on, Ismailu Dandu wi'a Muhtar miɗo faala terrain ma on. Muhtar Lebekeren inna simi jonnete terrain an on a jonnaylan otowal ma ngal. Donc otowal ngal woni condition heɓugol terrain on. Ko ɗo kadi o wi ko honɗum woni ko neɗɗo waɗata wona o yiltitike o arti e Allahu tabaraka wa taala, ko honɗum. O wiwa shurutu tawbati, condition ji yiltitagol arta e Allah ɗin e hino ɗi. Premier on an nadamu, ko nimsitugol ala ma fata e ko fatorno on tigi ko. Neɗɗo on jooɗo o miijito o andita ɗi piiji ɗi o waɗi ɗi Allah yiɗa. Si mayde ari e makko, o maayi, o ɓoositama, terɗe makko nantodiri, o lootama, o wattama e nder kasange, o wallinama, o taƴintinama funnange, o awlike ñaamo makko, ɓe juulimo, ɓe rondike mo, ɓe naɓi, ɓe gasi ngay ka taƴituka funnange, ɓe naadimo, ɓe wallini nder ton, ɓe ombiti, ɓe accimo ɗon, ɓe yahi. Ko honɗum Allah wattamo e ngal gollal. O jooɗo o anditante ɗum koko waɗata, o ninsa. An nadamu ko nimsugol ala ma fata e ko fatino, yani ko on tigi wanno ko boni kon, o ninsa ɗum. Ko ninse ɗe woni kon seede on tigi fuɗɗike yiltitade arta e Allahu tabaraka wa ta'ala. Si o ninsiti ɗimmun ɗum wan niyatu alla yauda ila dhambin fima baqiya alayhi min umrihi. Si o ninsiti ɗum ɗon o fiɓa ka ɓernde makko, wan niyatu e fiɓude ka ɓernde, o anniyo alla yauda wondema o ruttitata ko ila dhambin e waɗugol ko mettata Allah, fima baqiya ko heddi alayhi e makko min umrihi ka gurdam makko. O jooɗo ɓayri o ninsiti kala ko meeɗi wadde ko andi ɗum ɗo welata Allah, o ninsiti, o aani, o jiɓike. Ñande o waali yeeso Allah ko haɓɓaɗo ha yoori, gere hakkunde Allah e neɗɗo yoni mayde, kono Allah wiya haɓɓe mo, o haɓɓe. Allah wiya ala, gere an min e makko gasataka hoore leydi, jase ɓe jasa. Allah wattemo nder ton, ɓe wattamo ton. Allah wiya ombitemo, min e makko ne meɗen haɓa on tawatake, ombite. O jooɗo miijo, ñande Allah immintinimo ɗon. Ɗe golle ɗe o golli, ko honɗum Allah wattamo. O ninsite, o anniyo ɗon kisan wondema o meeɗata wattude ko boni abadan, ma fannin himo wuuri o wattitata ko boni. Ɗum woni ɗimmun ɗum e condition ji wondema on tigi tuubi. Torike Allahu tabaraka wa ta'ala, yo Allah hawrintingenge ko moƴƴi. En torike mo kanko Allah, kala ko watten ka nder gurdam meɗen ka dina men fof, yo Allah taw ko sabi Allahu tabaraka wa ta'ala waɗira. En torike jomiraɓe gandal ɓen, kala ko tawɗen hen no waɗi khata yani farjere, yo ɓe wallito en, ɓe artira.